Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antor News. Kublai fi baro kini gilong ki khubor bamta kasngi. Bamta kasngi ka khat khandai trek Risau Arhajar Arpulai ka jingele kai Super Division Mawten District Sports Association ni kalapoi sya kabakut ha kabaka waksi USCC bar ka Mawten SC kilapoi sya ka jingya kon ya ka final. Hagani kasngi final lawan bansakhi ka jingele kai da UDC ka Southwest Castle District ba tilingwa kumju ru MLA ka Mawkerwat ba Renik dan El Thongkhar. Kadkum ka jingkhen ki point hagani ka league ka Mawten SC kalayo ban Korea ka khanyo point kat ba ka wasit USCC kalayo tang khat saw point kat ba ka jingele kaya po madan ka Mawten SC bar ka wasit USCC kilayo ban thep marshi goal ling ba ka point table. Ka Mawten SC kalalong ka lahduh hagani ka Super Division MDSA League 2023. Kajing kepot, kajing teruyang hi balaat legitim. I wish you all the best. Buat nak bela kai hai, buat penat ini, hak bagi ni pun hak bagi kai. Nak buat petunjuk punya berkumpul kata sporting spirit. Kamu sim jo kaji kai, hak buat. Kamu dong ketemu sim jo kaji persniu yang lalu, persitong yang lalu, yang lepas kiara yang kata. Kita orang bor, hak bagi ada ingat appreciate the big player. Haka ba hiyo ibo ulo parot kumla ajo kontrol ke pikirno hidano yo ubo uno mensaw kato kani ka mensaw kata kani ka real sporting spirit kabali ban dawn hati na ya kai kenapa kata ki pokre ni ba pula bele ba ba ini kasya na bi bor bar kuble je ni le ba ban pani ki sab si pom jong ki warang lawe ke pernai ya pi hakabat itu kiba kham tres ilaban yo ban rum segibe pada ki penta ba kham soror kham dabur ke chu ngidan hangi ai kiba renik ton lengdo tongkhar ibalong emeli dengan mokoran in ai sikatila ken siapin sedang jagani kajian